Uvira mu gitondo, ni mu gitondo kabisa. Ni ishusho y'umujyi Uvira, ngiyi ishusho y'umujyi Uvira. Aha Uvira nyuma yuko M23 ihafashe, leta ya Amerika rero ikavuga ngo M23 isubira inyuma. M23 nta mihari bikeneye n'umuntu, yasubiye inyuma koko nkuko bayibisabaga. Abantu rero bakomeza kwibaza ngo umujyi wa Uvira urimo bande. None se ubu si mu gitondo? Ubu ni mu gitondo kabisa, ndi Uvira, urumva ndi kumwe n'umujene wa Uvira. Papa, iyi santire ubu si Uvira turi? Santire ya Uvira. Aha tugeze bahita gute? Hano ni kuri Hopital General. Iriya misozi ni niyo yabagamo abazarendo. Hano hose mw'iyi misozi babagayo. Abantu rero bakibaza ngo M23 ngo nyuma yuko ivuye muri Uvira ngo abazarendo n'abarundi ngo bagarutse muri uyu mujyi. Oya, baragaruka. Urumva abazarendo barakubiswe. Bamaze gukubitwa nta n'umuntu wanukira kugaruka muri uyu mujyi. Bazi icyo baboneyemo icyo bita isomo. Yewe sha nageze no kuri ya hotel, no kuri za hoteli zangeze umugabo bita Mucepe. Maisha yari yambwiye ngo musurize Mucepe. Mucepe yarahunze ba. Ubwo hano harya ubi Uvira igira amakaritsiye angahe akomeye? 10. Hariyo bita Kalundu. Kilibula. Hari? Kalundu, Kilibula, Nyamyanda, Kabindula, Songo, Kimanga, Mulongwe, Rombe 1, Rombe 2, Kasenga, Kakombe, Kibondwe, Kavimvira, Rugenge, Kala, le groupement incorporé. None ubu karitsiye yabagamo abazarendo benshi ngo ni Kasenga. Kasenga na Kavimvira. Ni ukuvuga ngo turi kwerekeza Kavimvira. Ni ukuvuga ngo Kasenga niho habagamo baba generale bose mwumvaga, ba Kamama, ba Rene, ba Makanaki, ba si benshira. Aba generale babaga hanga ni benshi. Kuko twabaze bariyeri zo kuva Ruvungi ugera hangaha zari bariyeri 167. Umumotari yarasoraga ndetse n'umugenzi atwaye agasora. Burera abantu bakavuga ngo abaturage ba Uvira babayeho bati. Ubu Uvira ni mu gitondo ariko hateguye icyo bita imyigaragambyo yo kwamagana Amerika. Nabonye akanama Karoni batangaje ko ngo ni ukuvuga ngo ngiye muri video zanjye ntago njya nerekana imirambo. Ntago njya nerekana imirambo. Aha abo bantu bahagaze harimo umurambo. Ni ukuvuga ngo hano muri Uvira havuye imvura nyinshi. Iyo mvura nyinshi rero imaze kugwa itwara umuntu. Hano ni umurambo nyine urimo hariya. YouTube ziko ihana abantu bari kwerekana imirambo. Twebwe rero ntago twakerekana imirambo muri video zacu, ariko abaturage ba Uvira nguko uko bari gutega imodoka bajya Bukavu, Kamanyora ndetse n'ahandi hagize gute hagiye hatandukanye. Buriya si yagasomyera yagasomye ni ni ukuvuga ngo hano muri Uvira haguye imvura nyinshi. Noneho iyo mvura ahangaha ngo hari icyo bita ngo ikiyeri. Ni inzoga ziva za Burundi na hehe. Ni ukuvuga rero icyo kiyeri umuntu imvura yamukongobokanye muri rigori kabisa, ameze yapfuye. Ariko urabona ko nibura ubuzima bwa Uvira ngo uyu mujyi ukomeze. Ni umujyi rero 100% ukontororwa na M23, ariko ikawukontorora gute? M23 ni ukuvuga ngo intare ntabwo ziba mu mujyi. Icyo kintu mukimenye, intare ziba mu ishyamba zishaka umuhigo. Noneho abapolisi bayo nibo bari hehe? Nibo bari mu mujyi. Ubushize ubwo nazaga ahangaha uyu mujyi wari urimo imirambo myinshi, kuko ahangaha M23 intare zinjiramo zateye regime de Kinshasa amajanja. Zimaze kubatera amajanja nta kindi nyine bata umujyi barahunga.
barahunga kabisa. Ubwo rero ngarutse muri uyu mujyi, nababwiraga ko harimo imyigaragambyo yamagana Amerika. Abaturage bahanga baravuga ngo M23 ntago yadukiza aba bazarendo, ntiyadukiza ba makanaki, ntiyadukiza ba yakutumba, ntiyadukiza bandayishimiye. Igihugu cy'Urundi cye cyaratwaye Uvira, ngo nibarangiza bavuga ngo M23 bari bakombosi, baravuga ngo barebenye bari kuwa kutukomboa, aseme batoke. Tunataka babaki hapa. Imasisi hari imyigaragambyo. Ahantu hose Bukavu hari imyigaragambyo. Ahangagiye ku imyigaragambyo uvuga ko abakongomani bimenyeye ukuri. No kuvuga ngo igihu cyavuye ku maso y'abakongomani, barafungutse, bavuze ko ngo niba Kinshasa tuyisaba ngo idukorere imihanda, ikanga kudukorera imihanda, ikadukorera iki? Ikaduhereza imbunda ngo twicane. Ngo harabo yagiye hereza imbunda, uwihaye 3, uwihaye 4, uwihaye 5, uwihaye 6. Urumva ko abantu uno mujyi ko niyi ni imbwa bagonze kabisa. Nukuvuga ngo numujyi numujyi kabisa uteye ubwoba. Numujyi ukirimo abo bita ngo nabazarendo, ariko abazarendo kubamo barihishe mu mazu, nta watinyuka gusohora imbunda, kuko M23 ntagira ko icyo bita bouclage, ntagira ko icyo bita musako kugira ngo izi mbunda izifate. Ariko nanone kuba M23 yarakoze mahanga hakazi, n'uyifite atinya kuyisohora kugira ngo abe yagira mu baturage. Barabwirana ati bare ba metre habiko barishaye, abandi bakavuga ati muchunge kwanza, amucho aba ba metre banafufukaka, biko hapa tu mu barabara, biko hapa mu barabara. Bakagenda nyine babwirana, hari ubushaka gufata imbunda ngo bugire gute buze. Ubwo none rero ndimo ndabereka umujyi, abantu tubana kuri groupe nijoro, naberetse ifoto ya BJ, aka video ka BJ ka Bujumbura haba haka. Neva mumumbwirire ko ya mikeke nayitamiye, ya mikeke ya Neva. Abantu muze muri comment mumumbwire ati mwana ndake ya mikeke yawe wavugiragaho yayiriye n'uburobe yasha n'ubugari. Ubu ndimo ndiyerekereza Kavimvira. Nguyu umujyi wa Uvira abantu barimo. Ubu turi mu gitondo, ndimo ndiyerekereza Kavimvira, kugira ngo ndebe niba wowe heruka Kavimvira bya bisima bya nkingi yashyize mu mpaka biracyarimo Neva, cyabikuyemo bya bindi bimeze nk'ibi biturana biracyarimo. None se ziriya mpunzi z'abanyekongo Kanyuka z'abarundi Kanyuka yarekuye zanyuzeho bino biboro bikirimo? Zatambutseho. Ubwo rero ngewe ndimo ndiyerekereza Kavimvira. Aha tugeze ni hehe noneho? Ubu tugiye kwinjira aho bita Kavimvira. Tugiye kwinjira Kavimvira rero. Nguyu umujyi ukomeza, abamama baraganira, abapapa baraganira. Umujyi wa Kavimvira uri mu maboko, umujyi wa Uvira wose uri mu maboko ya M23. No kuvuga ngo abazarendo bagenda babwirana, babameze. Murabizi twiga muri primaire batwigishije ngo urukwavu rwakanze inyamaswa zose ngo ishyamba rirahiye, kumbi niba birya ipapayi riguye. Aba bazarendo rero, iki ni kiraro bari kubaka kabisa ahangaha. Iki ni kiraro cya Kavimvira bari kubaka ahangaha, murakibona neza abantu muhazi. Tuzamo hano rero ntabwo byari bigoye ko tugifata, kuko hano hari imirambo myinshi. Hano hari haryamye abapolisi, twarahageze, ariko urabona ko icyo bita Croix Rouge yabashyinguye. Iri ni isoko, nijoro nahageze, iri soko riri kurema, ariko ndaza kubereka video nibura y'iri soko. Abaturage bagarutse mu isoko, abaturage bari gucuruza, ariko ubona ko ibintu n'urujya n'uruza. Sarongo ntabwo irakorwa ku buryo bwiza. Ndaza kuganira na Maire de la Ville, nabonye bamushyizeho. Noneho abantu mwakurikiye video zacu, ahantu twageze mukabona turi kwa ni ukuvuga ngo iyi ni rompwe buhagaze gutya. Ni ukuvuga ngo iyi ni rompwe. Iyi rompwe isobanurira abantu. Iyi ni rompwe, uyu muhanda ugenda Burundi, uyu nayo kagenda Bukavu. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga iyo ugeze hano nibwo uba winjiye Uvira ndani kabisa. ubushyitsi.
aha tugende. Iriya nayo ni hoteli se ya wa mugabo. Hano ni inzu ya chef de quartier Kinyage. Chef de quartier wa Kavimvira. Ariko nawe yarahunze. Ubwo niba ari chef de quartier agahunga, ubwo iyi nzu hari igihe bayicaginze kubera yari kuri regime de Kinshasa. Dore ahangaha twahasanze imirambo myinshi. Tugende gake gake tuna kibazo. Aha twahasanze imirambo myinshi twangaga kubabereka. N'andi wabonaga ari abantu aba bazarendo nibo banariripuye, baranirashe, bagiye barasa abaturage bahunga, basahura abaturage, bafata ibintu byabo. Ariko urabona ko nibura ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zamaze gustabiliza umujyi. Zamaze kuyistabiriza, ibintu bimeze neza. Urabona kabisa direction ya province ngaho kabisa ngaho kabisa ibintu bimeze fresh cyane. Ahangaha turi ubu iyi M23 yahita ikomerezaho iyi mihanda ishyiremo sima. Nese ahantu hose yabikoze. Masisi imihanda irahari, Rucure imihanda irahari, Bukavu imihanda irahari. Ubu igikurikiraho sisima, kaburimbo kabisa. Nukuvuga ngo yose ni Kavimvira. Tumanutse Kilomoni. None so uriya mupaka ubundi witwa gute? Uriya mupaka tugiye wose witwa Kavimvira. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ni umupaka tutaraza kugira ikibazo. Hari abapolisi, hari abapolisi b'intare za Sarambwe. Ibintu byose umuntu aba agomba kubaza. Ubu naho bita Kilomoni. Ahangaha wagira ngo hari radiyo cyangwa kubera iyi minara ibigiri. Niho hari biro ya guverinora ya Tshisekedi. Ubwo twavuga ko ari kuri guverinora. Guverinora ya Tshisekedi. Uyu guverineri wa Sud Kivu guverineri yari Jean-Jacques Purusi yarari hano. Kandi afite ibiro mu ngazi. Twabonye ahantu yasize agatebe n'agakompiyuta mu ngazi. Ni poli niwe afite ibiro. Ahubwo uyu suku harya yitwa suku wa Bukavu, yitwa suku Jean-Jacques Purusi. Uyu wa Bukavu guverineri wa M23 Subi ni bari bwangi gutyo. Ni ubwo niwe uragenda uburyo hano akazi kari bukorwe. Kuko niwe guverineri wa Sud Kivu, niwe uri bugene uburyo akazi kari bukorwe. Ariko sha umuntu utarumva umuriro w'intare za Sarambwe niwe uvuga. Twabonye indake yakuyemo abarundi za Ruvungi. Ubu ni ukuvuga ngo M23 ikimara gufata Ruvungi, ni uyu mujyi wayisugwa. Kuko urebye amadefense yari ari Ruvungi, urebye buri kimwe cyose cyari Ruvungi. Moshe ubuzima bwahise buhagarara kabisa. Ubu harya naha ngo bahita Kilomoni. Turi Kilomoni. Ni kumwe n'umutaramu hazi. Kandi nawe ntugire ngo nawe ni kinangufuta. Iriya yari hoteli. Mahari Beach. Urayibona? Inshuti yanjye Mucepe nasanze sha yagiye BJ Mucepe wagaruka ukava aho ngaho kwa Bambaye haga. Uzi kuri hano n'akayaga ka Tanganyika ubu kumva abana ngiyo Tanganyika kabisa. Ndimo ndabatembereza umujyi. Kilomoni. Ariko Uvira rubatse. Ariko ubu hano ikirere cy'u Burundi kiri kuboneka se? Ikirere cy'u Burundi
nabonye no kuri Amstel z'i Burundi na ya mikeke ya Sendagara. Umuntu yarambwiye ngo ntukajye uvuga ngo neva ngo ni Sebarundi. Oya, ujya ni inkozi y'ikibi, ujya ni umugesera, ni Sendagara. Ako neva yizanye muri 18, neva yizanye muri 11, ariko abaturage bose baragarutse bo muri uyu mujyi, ariko nta nubwo bigeze bahunga, bari bikingiranye mu mazu kabisa. Eba aba bose ngo umugabo bita muri Amerika ngo yabakoze mu bwanwa. Amerika yabazamuriye isukari, bari biboneye abacunguzi. Amerika rero ririya jambo Trump yavuze ngo ryo kuva inyuma, niryo jambo ryabashenguye cyane. Bavuze ati aba bakombozi betu abawezi toka bende wapi. Urabona ko Sarongo yarakozwe bitandukanye nuko nahaherukaga. Sarongo yarakozwe kabisa. Ubwatsi bwari abazarendo. Nicyo hano hari icyo bita ngo jamais muzarendo, jamais FARDC, jamais Nyatura, jamais Imbonerakure, jamais Armée Burundaise, jamais FDLR. Uwo ni Colonel Wiringoma. Iyo abivuze gutyo nyine nawe ujye wumva icyo avugira, nuko azi ko ni umuriro wo kotera kure, uhageze washye. Sumbaye haga ndamubona ko ngiye kumusura ku mupaka. Harya Gatumba nawo ni umupaka. Oya, Gatumba ibaye Burundi. Ibaye Burundi. Gatumba? Ugeze Gatumba uba uri Burundi. Uba uri Burundi? None se uyu mupaka ni uhuza hano na no Burundi gusa? Nukuvuga ngo ugeze mu Gatumba uba uri Burundi. Uziko baba polisi ba M23 natangiye kubabona. Ko nabo wagira ngo nabakomando. Bakunzi ba TV wacu, baba polisi b'intare za Sarambwe nabo nabakomando. Ko mbonye badaseka. Makenga yubatse ibintu byose ku buryo bugize